Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kasengkur Kharshiang haka khat sautrek urisau arjar arpuar kalalomi ki parakur Kharshiang haka snong umrinja kasnong gabaham apo pur sam jongga maulai constituency bat pinsngu thu selagi parakur bat khamtam shaki hun samla jongkokur bat shaki khana school ban kiarna ga bapenan kam yu drop bat ban ompenang kam bakla ya social media hakum kani gejuk magi brio gila lammi tang haka bapenan kam ba ya social media Swapan senang yang ini kejing pensai pai ba ki khana school ba ki dekhot jong Sengkur Kharshiang kile shim bentalang banyai pai ba na lum jathang bat namadan football umrinja ya kabala pun kutpat ha community hall jong kasnong umrinja hakani kejing alang la ai jing kren halo kejing i serkhei jong udrop do in charge jong maukun ro au post hakabala sakhilang ru do MDC jong maulai constituency ba tebor lang pathau rong ba snong jong kasnong umrinja Presiden ke Sengkur Kharshiang, uba Friction Kharshiang, usketri uba Roland P Kharshiang, kinoi kai school bat kiwei. Ke Sengkur Kharshiang kal aikus namru ya ki kena school ki bala tho ya ki kintin bakit jengmut hagi plakat balara hagani ke sengi. Ni komen pau ke semua blai ke pau la yalam yang ni ka Kur Kharshiang mengilak banyak penbaik yang ketika jipun saya ba tapi saya ketika kami la penbaik adu ka suaka muslim maraja apau lain la jendon jong ketika ham covid ka kendai ila dewa ngeriano tenia penduk ni ti semua ya kata yang blai ke pau la yalam ban yang pelong yang dia tiki isari saya kembali pi nambangin sutu nang ta kajing telang nang ta bit kebiang jong ke ibang salah pandai tang lumpa kini kini alang bangin yo bani pensai pai ba yo ban terso thu lomba kiri sampang ya kajing sniu jong kini ki jingdi perubahan bat kunju ru ya kajing bakla ya kesejahteraan media Jukunta Kasengkur Kharshiang da kajing sawit khle na kamta kabit kebiang bat na kamta kajing bahah ke melang salang ki kur ki kha kumta ngijit ini ka benta ban pelong ya kajing pisai ba halo kini ke benta di bani lai kran kumlong menne ya ada penbaik ban pelong ya kini kajing lang pai ba kajing senam belajar ban ilaji tu kajaka dia mau pulang jenre mau pulang abud ba pelong ya kini ka jing penbaik bakum kani hamau ngap labun kita ba marjan kijongi situ kila buon ba pelong ya kini ka bensa beleng yo gumta na marka Jakarta kam jongi sai Kur Kharshiang kade mau pulang na mangile hi mau pulang Kini pa yung kong sway hang tu hajam. Ti
habang imyo habang nilai bentuk kumta tinggi berkat minyawat lo kajaka kaba nisi 4 ju kam pelong tinggi so kemen bahang ni ha umrenja ngi don ya ka we kat sinan trikam jongi kemut ka unit ribhoi ni kabran hani ha umrenja lagi ni gidong ke basijan sini dia ngai baik baka unit ani kumta la pelong ingi binginwan sani sa umrenja kalau nggak masuk menru orang yang penting yang ni ka program nilai keren yang isar bidex im balong uriu sempang ubanyarap yang awan pelong yang taka yang ini ke program Janji for
ki yung don kam ki bai isher khai hagini ki juk ki menta hoi si boli liyo i ban iyo sngeu si phang ke jingdi buai kabala sat kabala karoi hadu kata-kata andai kala pendu mensiam hake snong ki thau hake imlang kasalang trong ki parang marjan bat kunju ia ke snong hi gora away ni kap ke jing kemen ka bakrau ia kan ka por ke jong pi ia ka bakila ia ka ban pelong ia ka program ia ka ban ya kentiu bat ia ka ban ya ai muslim lan ban ya sneng ban ya krau ia ki kun ki ki jong hi nang ni sekmat bakila ia ka ban ken mau ia ka ban ri jong ka burom bat ka por di jong ki hagan ki yai bat pun ki yang jong ki Santrik cuci kedai kesengi kebangi ikan mau ni nyale persyak ya cisni ujung rock. Teman kini kedai 15 kedai ke Sunday ni pelong an 13 cu. Barok school kini ki sang sama sang kami nak buku jadi ni kita kita wan betul kita ni berencana boleh poilang sekte kerali boleh pelong. Te kembali angi chairman mene bangin mangan ai percaya age pang rocks bat kiwe cingdi kicingdi pen bupai cingdi basnil kumbang tip sha rocks udai utau cingdi ubala sim ya shibun kicik embryo ubala pencot ya babuan ma kibryo ubala pencot ya ke emlang kesalang jungi udai new rocks udai bersekayan ubala tabat kecik sniu jong new rocks kalau first step halu kata-kata henry Shwa ini keren pang new rocks. Ni ngakwa baginya kan shwa na kiwe kicing ni kicing kerni kibas new kiba kamre kibala ban yalam sha wood rocks. Namar umdan hibriu barok ban shus dang baik dak di rocks en. Kicing mien jong kicing new sedang na kibare sedang na ibare. Ki sedang nalien. Kadang kekentian kebang ki sedang nalien. Nadu bangadang red, nadu bangadang kenmau, nadu bangadang kelum bangadang kenmau. Hayang cumi uju don usang kuai, don cang kuai hayang. Aman ki kliwing cumi ni dikasih ni don usang kuai. Hapo usang kuai don tempau, don kasyun, don ukwai, don uduma. Tolong pelikamat kidang sedang banpar. Yo tari penban yo ketugasun, yo bam yo kasun. Lakul masuk kami kipa banyawat cermet banyawat sunrai pentah itu terlebih lah inti ikut. La tak lah saus terlebih kelung. Tentengi kelung idang par yo bam itu tempau yo bam. Ibiri lang kuat bagi dang yo panda. Nayeng macam, nadu nayeng macam. Kebut ni lagi kaya ni lah trennya ni nut nayeng. Ba ingin bam rumah. Bangin ini cendeng bersih. Kikalong namun lagi yang hidup berlet kipai langoi kini keramba kiak tayu ne kepstep. Cikung sipang lai saya lek ta. Hak culong kulong culong bampat lapan perkat cuti rekipai. I wekin kini kiatan pom sepung pemik terang tui nak mut nasintur nak mut. But hak culong kena cuti kicung kulong cuti. Nadu kepot kidang par na sedang banpar kilai gini kicimlian ki basniu bar ki khna ki ong ki khlong ki buat ki imitate hak cilong cuki ru cilong kulong cuki ki kwa ban itu we kimi pa ki ba ki kwa ndi e ba ki to ki kimi pa ki di nadu dang khna kacing ba duma bat kuncu kacing di duma kiwan ra ya kacing bampong ya kecing pang kuserkai ba kumpul kansa ulsa bat kiwe cimba mi kwairu kamlong ke bawah lese dan baang kiba pilai sego dan biang da pibang kwai pin kam long me pin kam lei pin kam climb pin kam shai kata kede kecing kala kecing kai bakla kiba kibrio kiba bang kwai pin kesan ne kibrio kiba di duma ki kesan lagi mau duma ukwaru kilong ki papan troin ya ka kwat ka kya chungi
Tekom ki kemi ki pa ki helmen ki para ki long ki ni dei ban hikai ya ki kuan cungi ya kecing sniu jong uduma usikret bat ngim dei ban pen i nuksa hakmat cungki hot bunangi ngimla banlan ngimla syu ila dia ban lai rai kan mau ngim dei ban i nuksa ngim dei pade bangin bam ya ya uduma ni bangin di yo sikret hakmat cungki kulo nama lada pile kumta hakmat cungki arpeli kicis niu piwan ra balongkong pi hikai bat pi penslur ya kito ki khul cungki ki khulung cungki bedang rit ba ken le lang kaba koto katram ko bami na uduma kakta ya ikro ya ko ka kya chung itu khulung umdai tang ba pi mi ya katram lese kami lang so kiwe ki cha ching pang ha to ko chu ko por ba pi mi ya katram ba ini ki khulung ko de ki yo panrema pe atli jisyo nada piti duma hakmat chuki ko chuki ka kot pa ar lai kot pa 2003 Secret and Other Tobacco Products Act. Kadai ai bante lakam yak ching penangkam pathar ya secret uduma but kiai ki bami da uduma. Kadai ka ak kaba ngin yada yak pateng ba dangwan yak kon kiti chungi bat baro ki khna ki badang kuat atau kom em juki bat ki bampat ta ne pendon kam ya usikret uduma bat klepat ki cingbam cingdi ki mami na bonangi ngila syak tek marau ha ki de ki cingkerni ngila syak tek marau ha ki de ki cingmelien ki basrio wat nom ngom ko khna ye fi khna skul budang ni kan mau pen nom buat ya kan uksa basrio wan kini ki basrio ba section basahau jongkot pa kapan sitom ya kito ki brio ki badi secret ha ki cekapai ba kema ba kalong be ai ba pen di secret ha ki cekapai ba pe yo don man menu sedih ha ka di por madang kren don babang rumah ba di secret kema ngimla manong kalong be ai ka section kebasan pada kapan jok dia kot pa kapan sitom ya ki cai advertise baro ki ba promote nani ban pensur ban pendukam yang secret uduma bat kiwe cimbam cindi ki ba mi pa umsha ba pen advertise ban penslur dapat pi ban yaki brio pakai yaki khantami khna bakan baham nani bakan di ke section kebahan brio jok dia kot pa ka kapan sitom ya kitu ki badie ya usikret uduma bakiwe cimbang ki bami da uduma syaki khna ki badang hapo kirta buat syaki khna ki dalam under age ki khna ki bakat pasne omsya sengap bagi dan ba snong ni ki laban yo cimut ni omsya ya ki brio bandie ya usikret ubiri uduma uraja ukonden ukhali yakino bino cimbang ki bisna na uduma syaki khna ki badang po katpasna kane ka section rio ka pensitom ru ya kito ki bapendan kam ki khna ki badang po karta ban lek dien na lek terwa ya usikret uduma baki kwe cimbam ki bami uduma ba ka section ban ru bi pada ka pensitom ya kito ki badie ya usikret uduma baki kwe cimbam ki bami uduma hapo sispa yat lani laispa pot sispa yat lani laispa pot nagi jaka ai ching ikai ani nagi jaka ai ching kuli nagi jaka kuli ang padang treng chinga balai ki brio ki drugs reserve ni om dan di ada balai ki drugs balai ki brio ki ngok out drugs ki brio borok ki dan nak ching tuan ni brio borok ni dan la kecing na brio udan sibun udan kecing kuslai kata kecing kit klie ke pola sya ke bor cukup pateng teng hukum berkat bakla belese ada ngadi kihan ada ngadi drugs ngalakan klek iki ke borok nan sum kata menukong bakulong brio bali drugs kebaar pada nan kibiang kibakwa men eksperimen yang kuat ekspert kuat bantet belum dari drugs
Nak harus tenat kikairu indah lagi drugs. Kiba ada kisah kiba menopong kita nomor bau stres, nomor bau cuma kan beri bakla. Maaf dia dan kiba kuat kan. Dan pada tanpa hapar lo. Nomor ba kiperlok jonga jadi perlok jonga ya pendon kam ngaruh ngandi ngaruh mandela. Tan nomor kiperlok. Nomor kiperlok cuki kamu drugs. Ngaruh mangan long kumaki banganya lang kedan lang kumaki ngaruh ngan penuh kami cross. Dan pada beliau kiba syak penbor. Kidan pada kiba syak penbor ru kiba syak pendi. Syak penbor syak pendi syak pengen. Natik bemengi kiba jadi ngi kiba belen wan pengi. Dan lada memang di ingin le emekumne ingin le emekumta. Syak penbor. Nama batiang uru uhap bandelang. Nama betiang hirup kilelang. Baru ki drugs, baru ki cai drugs, ki longbi. Ki long poisonous. Baru all drugs are poisonous. Lada penenkam tang kejadian drugs. Drugs pen smart, pen non aktif. Charge lele stimulate yang kita nervous system. Pen santanat, pen cacai. Lada di kambuan pete udrok open thought yang kamet bat open samtia sedative usidiet nang atur pom telat kamet kapat yotia bat di bun pada overdose ada di bun pada ubio pula penyam kalau kabar dan kam pada ba pem dai ban kentai pem dai ban discriminate ya ki non di drugs balai nimdai bantam tai yang kinam di drugs makiru kidai kibriu komai kiru kidali kacur kohok komai kiru kidai kinam susnam komangi haksnam kitau jongi makiru kidai kipara jongi paramacan jongi kidai kita ki member jong imlang kesalahan jongi bat khantam le ma ongi pi kibriu ki bakla maki ki bakla khantam le maki kidai ki victim kemau ini bagaimana orang yang cikai pertama bahwa mapinam nak penyi mapinam pek ben nak pek new ben keren ben nak pek iben yang tu yang kesen kepada undang di drugs mat ngi dari banyarap iki bagi nyo kita kecil sumar ya kini kinong di drugs tak deh kini ki peddler ki dealer kumno gile ayo gile hakano gono kapor mat hakano gono kecaka lada piyo pitip pitikna ba hakamet chong une ubrio ne hakayeng chong une ubrio ne hakakali chong une ubrio don drugs mar pidai ban pentip syaki bahalor lesesnong hau pentip yo pentip kira masnong ki member chakasnong kena school pentip syaki nong ikai but pimdai ban artatien ban pentip yang iki pun buat ki artatien nama ba tien boyo sakot yo dia dien boyo ong bam lemaki ba pentip kemawi pulit ngem la da lele ban disclose ban power keteng jong itu ki ba information ba tip ini stang cinte drugs then kana udah kapor ba PUE dan kum kini kibreu SF he suspect ba kum bi ba untuk kali itu beliau ngai buket kenca tema tip syangin buat pihak ban tip sini te dak bangi ya le entah dak bangi trailang entah kena bangi le pesah yang dia drugs Belajar baru Afrika 4. Tadi ketika result jogani ka pusaka kampin bagi la konkret. Tela lajat segani ka pusaka kampin halo kini ki norin kebening kong kong ka do jo kentien ke betok ka bar ka komdro de kiti kuno betipin bidro betok ka balai ka jingit pinit ya ka
ya betul ka poster bat ka jikhoi tentang pasal ka por bagi penerkam bantulut atau bantuan yang betul ka poster itu di poin bagi bagi layu bagi ila jasati tigre dengan result tegi dan ki result nila pendai kumne the first ka second ka third prize dan mamar koi consolation ki dan real truly but koi pada ka special prize na national nomor ka long da bamla dan da prize ya kata ko poster bawara national ya saya samla national mo to sababan pemulai ka result mo tawan sedang ka third prize pada ka consolation prize mo ki consolation prize kalau kumne di kata ni sa sampai prize mo ko sebut kata keten Imar Balawan Kemen Karbangar Pemerintah Press UPS Press Secondary School Dapinia Khasieng Omprau UPS Madan Mokhar UPS tergawai ka Jitho Madan Mokhar tambam dan keteng Nata Kerilin Kurba Omprau UPS Jenisha Kurba Pemerintah Press Secondary School Nata Dapi Shisha Khasieng Pemerintah Press Secondary School. Nata ka special prize sa national na isamla bias no dha na ka umrenja sa samla umrenja. E ka third prize ka lecha ka Madan Mokhar UPS halong tu ka jikho wong umni. To bong alcohol and drugs and all dream career and relationship. Katu mo ka third prize. Nata kani ka second prize pa there College Shai Julisha Karbangar, Julisha Kongwer, Nakumprau UPS. But the first prize college Shai Balban Karbangar, Nakumenja Press Secondary School. Nanta dan kita thok nanta Kerlin Kurba Prau UPS School da pisha ja da pisha Khasieng Umrenja Press langsung tu lagi dang takata ladau ni ujat jingpang bangi mentah mau ni kham tre mani covid tu drugs balta ba larangim simkhia ban persutu ipi ki kun hap ki kun samla ki banaki ki banlong kalawai jajat dungi kalawai dungi kajat dungi ke dalam thamir jong kecinti kidan ki khana ki batek teng nga kum no mi khmat kawan ke jingpang lut abangi asngawi ki kun samla Nakan mau mas job election MDC kidan kipai ba wan ikdu inga idan wi long keme bana ko wen kisnang pemulai iwan ikdu inga iwan no inga ko ba subha yarap lem mi pun junga ulama hagi jingdi ki bismil drugs adu ko omla asu balaj bani lo inga mentau ni khna lakwa ban kala lakwa ban laj dan nu jingdi bismil Yang buang yang apa tetek nak dukun jeriru yang ah bangan numyo ban mi na yeng malit sabar matang sudah mi sabar tu jekang ta kata kamu langat hau ni jindi muslim habang ni asno kata khana kawan ke cimpang lu kemen sim kordo tu wi khana buang yang kemete nak dukun jeriru yang ah ye kalau apa hidup toput kata kecingam ha jindi tu muslim kun sama apa ye pidan ni pidang deki Iban kiyo, pipidi ka laway tu kecek dulu jungi. Ngidan jekermen na pi menta, bapin kintiyo ya ka jat dulu jungi. Kong sandu kolong bakiar lailu mlaiwa, may kini kicing lian pusli kamtam nung jungi pusli menta bal ketak lagi. Hausem arja kat kedangan tu pi ka darbar sinong jagawin sinong antok kamolai konsensi jungi kamolai kantamasa. Nasoban ay buram yaki. Kila pertahanan bakin naik macam menangko samla. Kino pelanggan pakai jingdi drugs sebab banuan syakamat banuan itu marni nak kalian kantor pasang ko apa nyerap pipi mana kita gibawan kiwan kumba kat armut kikena pramut kini kisindran samut kini kinte kibahapo katsan sina hapor bayakran met kiwi kepa juki
yo piteba pada por kuat doks arbajen mit dia tang ni dia nak kajing bakalaya inti tak khon kawara kajing ya kajing kesan kawara kajing ya senong kata kawara kajing tim yang cek beliau tungi tentang ha kajing perkap juga simet on tip hale kajing hiar tamam ya cek beliau tungi berpentren yang cek beliau tungi tentang samla ni besok hari nadian ni dan kecil sukya nak tak cek beliau tungi kekur kersi dan kecil sukya nak bertai kun samla tungi kaya bangkuat penong bagi nong pendit kinwan ya pi naman mentang na siyo snow haki naki riromba lagi intelijen kila itu ba ulap stang mampat kan nak penong ru jindi busni manikom ndang IA ba ndang IA balai ndang IA haksin basal stu omla su piap thiet tak dor menlap thiet tak dor hata por lagi pimyo ni jindi orang cingek pai pi, ada film nak akan siapa? Kalau doi kalau yang nampak mulai konsensi nama bangade nomi kemat kupa kiwan itu lo tangan. Kejuki jok kawen ki men tu tok nak bangok kaca balik dia. Hit berarti hien balik dia. Tapi korang kecil ketak, yang kami kepa. Tak ada nak lihat dengar nak bersangka balak. Ban pet ban kami yang ni cing ke bawah entah konsensi ke jomi ke jingok terkena sama jingi jingi usia tak boleh sebelum bah haji ni kami berkut ke som happy simet sisi berpindah ke positive thought berpi kuat ban jam sekemat nak tahu sendul kalau ke jomi kamu pinlat ni jingi usia ngah juang ni para jona bapet ada pilih anu kam sip na kan kena ipar jopi nama kata pindah ni nak kapan jopi ndan bala pan tan ni kadai dia pi marwe ha jubu kat jopi ka bapila ban le amdan bala ban nyerap pi ditang ma pi ban nyerap ila dia lara pi om bai bangam tre ka bangam tre an situ pi kindia sepana juga haru mentah haru orang school Misal apa college school kita pun bawa, mau perlu tentang kita kedua ini ada di kertai yo, memang diskret, ha? Napa kita pun bawa kita yang bat yang anak tiru, berpedi, ngak kopombe, ada bentuk. Tadi dapat kerja keren, siapang kali kerja diskret nak kini lagi, nanti itu sudah kerja bah, dah bah, tapi itu apa bah, betul ini bilang, ada kimlah kan ayah jubah, kau dia bah. Kibun kibun tamu sekret lu mentale hakap cukup mentale kipoi bagi opang kanser bagi i kata lingot kiperlok kibang itu bah kajing di sekret kepada kakak pokok cum tak ingat kajingnya makin lama sukim terkam su kibun gini kajing di penbuat ibarat tersendiri pemet kejoki lalu dalam pensaya di sekali bejong kaya kajing bah lalu kadai bah atau ngendi ringitip makin numlak begitu ya kajing bah kantam ini kajing di sini kita kenal, ini ke program dalam pembangunan kesetia IP, mana dia nanti, klan kecil macam berkat, dan kiar nanti jadi muslim. Bagaimana zaman tanya, ada warak kata kecil cor. Kita kenal pembangunan IP ke lawai, jangan cakap ni terjogi, ni kuat apa film klan kecil macam berkat kecopi, bah kiar lalu melaiwa, nak hidup jadi muslim, jadi di penbuat, di makta yang kecil macam pi. Kepor bapinang ya entah kali kepor kaba dijak ciput coy kinwan mereka kowe kalau bah scam kecil nomor lada pi ngok kamu penjat di kamet boleh mai kapang tajumi tetap kapan sumar mai jom kian kapan lu drop slip kian lalu melaiwa wat nu net kelomar wat nu capan coy kelomar tak kowe kapan sutu bah deta kepor ciput kat ciput bola pelai ya pi Pilih semua try namanya program kamsilan kendat itu di Balawan nak kalian ke polis department itu di Basukong yang kembali nak try lagi itu di bentar berper ngang sekuatan maju keren kendat untuk semua kita. Kabar apa? Social media, mengiklan social media. Kali lebih kau heng apa persemiu ha? Ya kecil itu tek lahir kakor popular dalam poin bentar social media. Dan bentar itu ngarang lenti, ngarang phone iwe ni parlok MBC jongi, namang iya kan news menen, bayi iwe ni MBC jongi, iwe kutai, isyak keren ben ling bah social media,
yang kau hapan panma hapo ka YouTube hapan panma kita kecikren kemakor kecimpu yai tai nong ikan cumi. Pi teng kecikren jang unono breu. Hak tu siklemet kalaman penjaburon ni noinu. Dan resin lakran penjaburon. Pen bahagian ketak lah Dan tak tahu kian bahana kini kecing komen sekelumar sosial media. Namar kami tulis pihak kecingwan ke internet kadang atlik bentar kawan ke babaharu kawan ke pasti kampun nampak. Dan tak tahu kini ke shock happy. Kumno pimpinan kam yang sosial media. Kadang ke sosial media kapa pila voice out ya kecing kecing pilih ni ya kecing kuat jumpi berpersongan rei voice aku kom badai mendai pendengar bakla menwarak pat ya kecing ya pilih di nabu mentau tau kena samlau tau pemenin ini media panma kalau pelong itu bah hapan panma ke bau ukuran dan rei pila pensmiu pat syakmat ke ibu comments kan detil kita kenal ya sosial media orang yang pendengar bah ngipet kai Facebook lalu scroll di Facebook, di YouTube, di Instagram, mo, di Braille, di penangkam bakalah. Teng-teng ini politician ni teman, hilakran nado ko teng-teng akhir jam nasong kumbah, teng-teng sap yang cikran beliau sumpah ini nane kam. Ingal dia udah petaput udah teng-teng. Apa sosial media mo, di penangkam bakalah. Yang pemenir bukan pi, teng-teng dia masuk tu, hari jinglong kum kibreu jadi bendam ka borom ka kos nomor play ka jadbri ko chungi jisha kari jadbri ko bala pa ba hagari ko chungi bagari ka jadbri ko batin play tu play eta ka kun samla perangkam sosial media mo hagar kom ko badai ko kongsan ki internet tapi perangkam ta ka ba mde nang ta sini kajingwan ko mo ipi mena kajingwan ki internet lade kajing mentoi ini ya kepercayaan itu untuk ngelakan tip yang baca dan ini perberakam nama kejiksi kebuan bah nama mentali kalau sup hai kibriu bersenai ki dur kidar berpenuan berpekomo kibriu yubun kilian dan ketak tapi mentah kejing itu perkat ni kibriu kalau polisi mentah kapera nama boleh balik di sosial media di internet ibarat laura kejing keluar kejing itu perkat kibriu jadi kadang kenir kesoman pi tapi dalam kampan lok adha harga cingin kecompi mau kat di sini hipor bidang ni kesaksan sekarang kiri bidang dan bunti kiki bersawan tamalok tak kowe kalau ba lalu ya itu betul-betul kumbal kan dia cek begitu ni nimnan cingin nah bentar ingin numok hari ini cingin bersih tetap kenal suabangan nanubun ketian nomor ba support boleh pelayo pada pelayo keren pelayo semua lagi expert di balawan bang itu ipi tak kowe sulong ba kiar lalu lewat teknik cingin bersih arti cinggi pembuat mak nangani kena sosial media apa kalau bah penangkam hok kan hak bentar ke pembuat cimentoy nak bentar ke society kecungi nak bentar ke imlang salam kecungi mending penangkam bakla kapan tak mau tentang emosional pikiran anda pintar pak tu cikiran cepi tak yang jadi pilih kecungi kapan hiator yang jadi pilih kecungi ya kalau dia long kasih kecungi kepa kibri kisah kerpa